Udah live? Yoho, what's up? Yoho sob, ya balik lagi sama saya Agung sob di channel saya. Kali ini kita bakal lanjut sob The Evil Within yang part ke 5 ya ini ya. Kemarin kita udah ngelacak di tempat suara Lili itu. Ternyata lilinya kabur pak. Dan di tempat yang kita lacak itu di sini kalau nggak salah ya. Lah ini lilinya lari ke sini pak. Kemarin kan dia dari sini. Oh dia dari mana ya? Dari daerah sini. Itu dia lari ke sini. Dan waktu kita mau ke sana itu tiba-tiba itu banyak zombie ke sana pak. Ini kayaknya kita mau perang ini pak. Kayaknya kita mau perang. Ini di safe house ini kayak banyak sekali peralatan-peralatan gitu pak. Jadi ini persiapan shop kita. Oh sebentar. Oh, kok ini gini ya? Sebentar. Uh, uh, jadi kita langsung gas pak. Kita selamatkan Lily. Uh, kita minum kopi dulu ya. Oh full. Ternyata. Kita cari dulu. Kemarin di sini ada serin. Oh full semua. Kita full. Ini ada apa? Oke. Kita nggak upgrade dulu. Kemarin sudah upgrade, jadi kita langsung aja pak. Semoga aman ya. Saya takut itu. Oke. Ini sudah meninggal kan? Oke. Oh, di sini. Oh, ada apa ini? Oke. Oh, di sini. R. Oh, dia ke sini, Pak. Investigate. Saya kemarin kok larinya ke gudang-gudang yang kita kemarin mau masuk itu nggak bisa ya? Oh, waduh, ini saya takut ada penyergapan, sob. Oh, dia ke sini. Oh, ada darah. Blood. A few days old. Hope it's not Lily's. Oke. Oh, bukan. Saya kira darahnya Lily tuh. Oh. Loh, berubah. Kok jadi ke sini, Pak? Oh. Tiba-tiba banyak zombie gitu loh. Oke. Saya mau cek rumah ini dulu, sob. Ini kemarin belum masuk ke sini. Oh, bisa, Pak. Kan banyak zombinya banyak banget, Pak. Kemarin padahal kan waduh. Sebentar. Kita kemana ini? Oke, kita ke sana berarti ya. Oke. Waduh.
keburuk ini. Sebentar, Sob. Saya lihat ini dulu. Oh. Oke, sudah. Saya takut, Pak. Oh, ini apa? Oh, botol ya. Kemarin itu ada base itu, Pak. Itu kemarin kita bisa ngebel di situ. Saya curiga itu buat pengalihan itu, Pak. Kita bel di situ kah? Sebentar. Oh iya, ini di gedung ini nih, Lili ini. Oke. Kita siapkan senjata dulu, Pak. Oh, sudah ya. Oh, apa ini? Kemarin itu bisa ngebel di sini. Saya curiga ini di sini tiba-tiba banyak zombie. Saya matikan dulu ya lampunya, Sob. Oh, bukan di sini. Tapi saya curiga dia di sini. Aduh. Oh, bukan di sini ternyata. Sebentar. Banyak sekali senjata di sini. Oh, ini buat apa ini? Oh, apa ini? Oh, botol. Duh. Ternyata bukan di sini. Oh, di sini ya. Oh iya, di sini. Ini ya. Oke. R. Kamu kenapa di sini, Lili? Aduh. Investigate. Thank God. Loh, dia balik, Pak. Aduh. It looks like she stopped here to hide. Oke, dia sembunyi di sini katanya. Oh iya. Kamu kemana? Oh, kan Must be in that warehouse. di gedung ini. Lots of good places to hide in there, I bet. Kemarin kan kita stuck kan, nggak bisa masuk. Wah, jangan-jangan di dalam sini sudah banyak zombie. Lily? Waduh. Lily? Lily? Aduh, Sebastian, kamu jangan teriak-teriak. Nanti kalau dia kesini gimana, Pak? Waduh, kalau zombinya kesini gimana? Aduh. Saya persiapan, Pak. Ini. Oh, kan. Kampret. Shit. Kan, beneran kan?
Soalnya kemarin itu ada kayak gas-gas juga. Saya curiga ini. Lily came from upstairs. Ini bisa nggak dibuka? Kemarin nggak bisa. Oh, nggak bisa. Sebentar. Kemarin ada gas di sini, saya turunkan. Oh, kan? Dia lari ke sini. Kemarin kita nggak bisa buka ini. She probably crawled through here. Gotta get through. Waduh. She's a brave and resourceful little girl. She's gonna be okay. I just gotta find her. Iya, oke. Aduh, banyak tangan. Ada tangan gini, Pak, patah gini. Semoga nggak ketemu bos ya. Saya belum siap, Pak, ketemu bos, Pak. Oke. Kita ambil ini dulu. Kita buka ini nggak bisa. Aduh. Aduh, sebentar, sob. Saya matikan dulu. Ini ada zombie itu di situ. Oke. Aduh. Oke, dia lari. Oke. Kemana kamu? Di sini. Kita tebas kamu. Ayo, sini saya tebas kamu. Ayo sini. Ayo, sini. Mamam. Mamam nih, ayo. Saya juga punya kapak, kamu punya kapak, saya punya kapak. saya aslinya juga deg-degan itu, Pak. Cuman saya agak itu sih, soalnya kita bawa kapak, jadi saya agak tenang. Kalau kita nggak bawa kapak gitu ya, agak. Oh. Aduh. Kita ngapain ke sini? Wadaw. Core replacement. Core Digital offline. Core unsuccessful. Oke. Another seems trigger city fix become critical. Oke, ini tentang core, tentang Lily ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Kita hit. Wah, ini kayak gini nih. Loh, kan ada kayak gini lagi. Weapon upgrade. Kita upgrade ini bisa. Oke, nice. Sudah. Ininya level 1, nggak masalah lah. Craft. Ini sudah full. Sniper rifle 4. Oke. Explosive bomb. Oke. Smoke. Kita buat 2 aja kayaknya cukup ya. Kita jarang pakai ini sih.
yang shock ini yang sering. Oke, medical ini sudah selesai, ini udah 5, oke. Kita langsung aja. Loh, itu apa, Pak? Oh, ada ini, lumayan. Nah, ini kayaknya mau perang beneran ini, Pak. Sebentar, kita cek situ. Oh, nggak ada apa-apa, oke. Oh, kan banyak kayak gini. Ini pasti Another doll. But where's Lily? pasti ini mau perang ini. Sebentar. Oh, Lily lari ke sini, Pak. Oh. Dia dikejar sama orang. Oh, Lily lari ke sini, Pak. Aduh. Sebentar. Oh, itu bukan yang kita ketemu di awal itu ya? Yang suka motret-motret itu ya? Kenapa? Wah. Oh! Him. The murderer with the camera. And the son of a bitch has my little girl. I was so close. Damn it. Calm down. Think. I gotta save her. No more signals coming into this communicator. I need to find another way. O'Neill. Not sure I can trust him. But he wants out of here as bad as I want to find Lily. Oke. Berarti dia diculik sama yang pakai kamera itu ya? Hear me? Shit. Not now. Maybe it'll work better outside. Oh, nggak ada sinyal, Pak. Sebentar. Aduh, kelilipan, Pak. Aduh. Kelilip mata saya, Pak. Oke. Ngapain dia orang itu nyulik Lily ya? Kenapa dia nyulik Lily gitu loh? Oke, buntu, Pak. Ini kan lagu yang kayak waktu pertama itu, Pak. Jangan-jangan kita perang sama dia sekarang, Pak. Dia kan bisa hilang-hilang gitu, gimana caranya? Kaget saya, Pak. Kok dia di sini? Sebastiannya masih gini lagi, apa? Dia sembunyi gini. Kita ke situ. Oh, siap. Kita balik lagi di rumahnya dia, Pak. Itu dia ya. Itu dia ya.
Waduh, ada orang lagi yang dibunuh ini. Siapa ini, Pak? Randall Vick. Oke. Ini jalan buntu. Smile for me. There you are. But where's Lily? Can't let him get away again. Oke. Kita tembak aja ya. Kita tembak, nggak apa-apa kah? Dia nggak mau lari, dia jalan sendiri nih, Pak. Hey! You! The girl! Where is she? Waduh. Waduh, apa lagi nih, monster apa ini? Waduh. Oke. Oke, kita lari ke sini. Woi. Woi. Sini kamu, sini. Ayo sini. Ayo sini. Woi. Sini. Shit, lost him again. Hope I can reach him. Makhluk apa itu? Wah, kamu kok langsung telepon O'Neill? You're still alive? I mean, you're still alive. Good. Maksudnya gimana? Hit the core? No, but I know who has her, and he's got powers like nothing else in here. But I lost him. I think I can help you out with that. I picked up a frequency I've never seen before. It's coming from City Hall. Great. Where's that? Look up. Do you see a building with a big clock tower? Yeah. That's it. How in the hell am I supposed to get up there? Kita ke sana. It's a bit complex. Come back here, I can explain. Right. I'm on my way. Oh, kita suruh ke sana. Sebentar. Kenapa dia bilang you still alive? Waduh, zombinya bangkit lagi, Pak. Tadi lah sudah saya bersihkan. Aduh. Oke. Senjata 1. Reload. Tadi perasaan ada 3 monsternya, satunya kemana ya? Hilang, Pak. Kayak ada zombie di sini. Oke, ini apa? Oke, aman. Saya dengar kayak bunyi-bunyi.
Dari mana datangnya bunyi-bunyi itu? Waduh. Sebentar. Kita ke O'Neill. Kita lurus. Oke, siap. Sini kamu. Ada yang lihat saya, tapi siapa? Oh, kamu. Weh, weh, weh. Oh, dia. Tadi larinya cepet amat ya, perempuan itu. Sebentar sob, saya cek situ dulu. Itu kenapa ada zombie lari dari sini? Perasaan di sini bersih, nggak ada apa-apa. Kok aneh? Di sini kemarin bersih loh, nggak ada apa-apa. Kok zombinya lari dari rumah ini ya? Dia lari cepet gitu loh. Dari rumah ini apa dari sini ya? Dari sini kah? Kemarin sini nggak bisa dibuka soalnya. Oh, enggak loh. Biarin lah. Botol, 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 botol. Oh, nggak usah, ini aja. Reload. Oke. Sini. Sini. Aduh. Oh, oh. Oh, oh, di situ ada. Kita kemana dulu? Monster besar itu. Sini, kepala, kepala, kepala. Aduh. Lari, Pak, lari, Pak. Wih, cepet amat dia, Pak. Aduh. Dua. Dua, Pak. Satu. Aduh. Kaget saya, Pak. Gara-gara kita dikejar tadi loh. Asli kaget saya.
Loh, dia kemana tadi yang ngejar kita itu? Kenapa saya nggak tembakin dari sini ya? Kalau kita tembakin dari sini kayaknya bisa itu yang. Saya nyari monster yang gede itu, Pak. Di mana monster yang gede itu? Kok dia hilang, Pak? Suaranya sih deket. Di mana sih dia? Oh, di situ. Oke. 1 2. Ah! Oke. Oke, aman. Oh. Dia kemana? Oh, dia di situ. Kita sniper aja ya. Aduh, dia striptis lagi. Oke. Reload. Tenang. Dia di belakang mobil. Oke. Kita sekap aja dia ya. Oh, dia di situ. Dia habis ini dia ke sini. Oke. Ayo sini. Oke. Come to papa. Wah! Hei! Kampret kamu. Aduh. Gagal terus sih saya nyergap. Gemes ya. Oke. Sudah nggak ada. Berarti perasaan kemarin sini sudah saya rusak-rusak gitu. Ya elah, nggak drop apa-apa lagi ini si gendut ini. Kita balik ke ke sini ya. O'Neill Safe House.
Oh oh. Oh oh. Kok ada bunyi yang nggak lazim? Oh oh. Nge-lag, Pak. Nge-lag. Oke. Kok tadi kayak ada bunyi krrr gitu ya? Oh, ini dia. Tok. You made it here okay. Not sure if okay is the right word, but yeah, I made it. Now, tell me how to get to City Hall. Union was built with a sort of backstage area, so Mobius operatives could observe the test subjects in secret. Most of these passageways are still intact enough to bypass the fissures in Union. But chunks of the city are floating in the air. How are there tunnels? They're passageways, not tunnels. When you go in and out of them, you're basically phase shifting. We call it the Marrow. It exists in a layer separate from what you see. It doesn't make any sense. Fortunately for you, it doesn't have to make sense. It just has to work. But it's a maze down there. You take the wrong path, you could end up on the other side of town. Where's this Merrill that gets me to City Hall? And who comes up with these ridiculous names? I'll mark the location of the port. It's in the north safe house. Looks like a regular computer, but it's not. I'll give you the password you need to activate it. Once you're inside, follow the marker to exit B2. That should take you straight to City Hall. You could have told me B2. this on my communicator, you know. Maybe so, but I couldn't have given you this. The passageways are still intact, but the collapse of Union has caused infrastructure issues. My communicator says the gas leak is blocking the path to exit B2. You'd never make it through alive without this. Deadly gas leaks, huh? Thanks for saving the worst. Oh, Based on what we've seen so far, I doubt that it's the worst you'll encounter. ada gas katanya. Kita Anything harus else pakai you need to itu. know before you go? Gas max. Ada gas beracunnya, Pak. Waduh, kita kemana lagi nih, Pak? Kita ambil ini aja ya. Kita ambil semuanya. Take semuanya, kita take. Kita save dulu. Oke, back. Oh, ini kok mana? Nggak ada apa-apa. Minum kopi dulu. The power of coffee. Oke. Kita craft. Sniper rifle-nya full. Kita full semua. Medical kit. Saya tadi salah pakai medical kit. Harusnya pakai syringe. Oh, sebentar. Saya lupa saya mau upgrade weapon. Kayaknya ini penting ini. Oh, part kita nggak ada. Oke lah. Kita kemana ini? Oh, nggak ada apa-apa. Kita ketemu Oh, salah. Sini. Kita ketemu suster dulu. Was that door there before?
Ada pintu baru katanya. Kita coba ya. Pintu apa ini, Pak? What the hell is this? It's a chance to test your skills. Step right up and try your luck, detective. Oh, This is insane. You'd be insane to pass this up. Steady your hand and put your shooting skills to work. No need to worry about ammunition in here. oh, tempat latihan. Mantap, jiwa, raga. Oke, 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 oke. Kayak medok ya. Muka-mukanya kayak medok. Oh. Oh, 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 oh. Kita dapat apa? Still got it. Gini, Pak. Mantap. Oh, dapat weapon part. Oke. Kita itu lagi bisa nggak ya? Besok-besok aja lah. Saya coba. Kita back aja. Yang penting, oh. Kita kan sudah back. Oh, kok ada suster lagi sih? Halo sus. Nanti aja sus, saya latihannya. Kalau latihan terus gitu kita dapat part terus gitu mungkin ya. Enak banget, Pak. Nanti deh saya coba. Don't worry, detective. This won't hurt a bit. Soalnya kalau saya nyoba sekarang nanti kasihan teman-teman yang nunggu ya. Oh, combat. Red gel. Ini apa ini? Fokus. Mahal sekali, Pak. 75. Kita cuman punya 13.000. Ini 20.000. Aduh. Nggak bisa dulu ya ini ya. Oke lah. Kita nggak ada yang bisa di-upgrade. Rajal kita cuma 13.000. Ya udahlah, kita langsung aja. Kita kemana ini? Kita belum dapat sinyalnya ya. Saya heran di sini nih kayak ada bunyi-bunyi. Nah ini loh. Kita kemana ini, Pak?
Kita ke sini kah? Kita ke sini mungkin. Soalnya kemarin ada komputer yang nggak bisa kita gerakkan kan. Oke, ada zombie di situ. Kok dia hilang? Come to papa. Sini sini. Ayo. Soalnya saya dari tadi tuh denger krok-krok gitu di sini. Oke. Kita lihat sini aja ya sob ya. Saya sudah jelajah sini belum ya? Oh. Apa itu? Di mana dia? Oh, kampret ini. Sini. Kaget saya, Pak. Oh, ada lagi kayaknya. Sepertinya ada lagi, cuman saya nggak tahu di mana. Oh, di situ. Tegang saya main ini. Sebentar. Kita sudah pernah ke sini belum ya? Sudah. Sudah. Oke. Di sini ada komputer. Apa kita ke sini? Sepertinya sih enggak ya. Sepertinya bukan yang sini. Kemarin komputer yang ada passwordnya itu agak jauh. Oh. Ini kok ada jalan ke sini, Pak? Kita ke sini ya. Tapi ini ada jalan ke sini. Saya coba sini ya. Saya belum pernah lewat sini loh. Oh. Ada orang bunuh diri. Di situ ada zombie juga. Oh. Cepet Pak. Cepet Pak, dia Pak. Oh. Oh. Di sini kok jadi serem gini, Pak? Aduh, di sini ada orang bunuh diri, di situ banyak orang mencabik-cabik. Kita
Kita gimana caranya bunuh orang sebanyak itu, Pak? Kalau kita bom bisa nggak ya, kita bom gitu? Itu banyak banget, Pak. Kita pakai ini. Oh, sebentar. Kita R. Ini ada ininya kan, smoke bomb. Eksplosif ini loh. Lah. Meninggal semua, Pak. Nggak apa-apa loh mereka. Gila ya. Aduh. Sini kamu. Ayo. Mamam nih. Nggak apa-apa loh. Hei, halo. Oke, aman, aman. Padahal tadi saya bom kayak gitu loh. Nggak apa-apa ya. Oh, terkunci. Saya belum pernah ke sini. Kok banyak zombie di situ? Maaf, maaf. Kita ke sini bukan? Iya, kita ke sini. Oke. Oh, ada yang bawa. Oke. Banyak zombie di situ. Kita nyerang dari mana ini, sob? Di situ juga ada. Kita pakai sniper bisa nggak? Kita bunuh satu-satu gitu. Oke. Oke, nice. Tinggal 6.
Kita bunuh yang berdiri-berdiri dulu, Pak. Saya heran ini ada suara kayak mengaung gitu loh, Pak. Tapi kita nggak tahu dari mana asalnya itu. Suaranya dekat sekali ya. Tapi saya nggak tahu itu suaranya dari mana. Oke, kita tebas ini dulu ya. Semoga bisa, semoga bisa. Semoga bisa. Oke. Itu juga. Oke, aman. Oh, ini masih hidup kah? Oh, bukan, sudah mati. Duh, kita tiap nembak kayak ada yang denger gitu. Ini dari mana ya suaranya ya? Saya takut merinding loh, Pak, asli, Pak. Kruk-kruk gitu. Dari mana ya dia ya? Oh. Come to papa, come to papa. Baru satu kali tembakan, bro. Sini, sini. Suara apa itu? Oke. Di sini banyak zombie. Kita bunuh satu persatu bisa nggak? Oh. Lari. Kok kamu ke situ? Oh. Mana kapak? Oke. Kita dapat kapak, oke. Reload. Ayo sini. Mamam nih, ayo. Mamam nih, ayo. Gila. Tambah serem aja, Pak. Bentar. Kirain tambah nyantai gitu loh. Tambah serem. Oh, itu ada garasinya buka, Pak. Tapi kita kesini dulu.
Oke. Aman kah? Aman. Oh, kok kayak ada zombie ya, Mas Ian ya? It's okay, I took care of them. Please open the door. I need to ask you a few questions. Oh. Oh, ada perempuan. Ada survival. You saved me. I thought I was a goner for sure. It's okay. Calm down. What's going on out there? How am I supposed to know? If anybody should be asking what's going on, it's me. Look, I just got here. I'm even more confused than you are. Oh yeah? What's your name? It's Sebastian. Sebastian Castellanos. Well, then you're not as confused as I am. I can't even remember my own name. I don't know what day it is. I don't even know where I am. Oh, dia kayak kehilangan ingatan. Just try to remember anything you can. 1 minute, I was in that office being interviewed by that Asian doctor lady. Next thing I know, I'm in this town I've never been to, wearing clothes I've never seen, and there's this guy who says he's my husband, telling me to run. I'm not married, mister. None of this is real. It can't be. Oh, katanya dia disuruh suaminya lari gitu waktu dia interview, tiba-tiba dia sudah punya suami. Dia nggak tahu siapa dia gitu loh. Let me Talk, ask you something. ya, about Lily, oke. Ya, ini. I'm looking for my daughter. She's 6 years old. Her name is Lily. I haven't seen any kids out there. Nothing but those things. Damn it. 6 years old? Oh, sorry, mister. Poor thing. Oh, I'm lost out dia there. nggak tahu. I wish I could help you. Me too. Oh, But I'm not giving up until I find her. tapi ini anehnya dia kok nggak jadi zombie ya? Ini padahal orang-orang di sini jadi zombie semua loh. So you just woke up here a few hours ago? Hours, days, I can't figure time. The last thing I remember was being in that office, like I said. What office? I needed some money, so I answered an ad looking for people to be in a sleep study. They took my blood and gave me a physical, and then that Asian lady asked me weird questions all day, and I don't understand what's happening. Does the name Mobius mean anything to you? I don't think so, but I can't remember much of anything. Oh, dia katanya kayak di lab gitu, jadi bahan percobaan. Kayak Sebastian mungkin dia ditidurkan gitu katanya. What can you tell me about those things out there? I don't know. All I know is that they'll kill you if they get the chance. You should stay away from them. Any idea where they came from? That guy who said he was my husband started acting all weird, kept looking over his shoulder at something I couldn't see. Then all of a sudden he's screaming and starts to change, skin bubbling up. It was horrible. Next thing I knew, he was trying to kill me too. So they used to be citizens. What's causing them to change Oh, like kan? this? I don't know anything. I can't help you, mister. Kan suaminya juga jadi zombie, dia juga bingung. Tapi kenapa dia nggak jadi zombie ya? I'm gonna try to figure this out. Stay in here and keep the doors locked. It's not safe out there. I'm not going anywhere, that's for sure. But thanks for saving me. You Aneh ya from ini. the house? Kenapa dia nggak berubah ya? Oke. Saya udah nolong kamu. Saya ambil ini. Let me ask you something. Oh, woi. Salah I'm Sebastian. looking for my daughter. She's 6 years old. Damn it. 6 years old, poor thing. Me too. Hibek. Kok kamu jadi ngobrol sih? Ngambil ini loh Sebastian. Ada pistol. Oke, kita ambil. Maaf ya. Pistolmu saya ambil. Ini nggak bisa dibuka. Ini. Ada apa di sini? Nggak ada apa-apa. Smoke powder. Kulkas. Almari. Oh, bukan itu. Ini loh, almari ini loh. Oh, nggak bisa dibuka. Nggak ada yang bisa diambil lagi ya. Oke. Kita langsung
Kita reload dulu, Pak. Reload. Reload. Wah, senjata saya tinggal ini, Pak. Wish I could do more for her. But finding Lily is the best thing for everyone here. Kita ke sini dulu. Oke. Suara apa itu? Oh. Wah, cepet loh dia. Oh, sini. Oke. Kepalanya yang mana? Oh, kepalanya yang ini ya. Ada part, oke, part. Oke. Ini sudah bisa dibuka apa belum? Oh, sudah bisa. Oh. Dari mana datangnya suara itu? Ayo sini. Ayo zombie, sini zombie. Ayo sini zombie. Aku buat kegaduhan ini. Dia nggak kesini, Pak. Oke. Ada yang goyang-goyang di situ. Kita tinggal saja. Dia nggak keluar, daripada kita disergap ya, kita kaget. Kita konsen dengan misi aja, sob. Konsentrasi dengan misi. Ada itu. Saya paling benci ketemu sama ini, Pak. Susah gitu loh. Kepalanya itu melenggak-melenggok loh kan. Loh kan? Dia itu kayak tremor gitu, Pak. Oke. Oh. Dia breakdown gitu loh. Oke, nice. Kita soalnya nggak punya senjata, sudah habis, Pak. Saya tadi menggunakan sniper terlalu banyak. Oke. Oh, ini bisa diinvestigate. Ada apa? Oh, mantap. Gunpowder yang banyak. Full. Saya kayak masih denger zombie gitu loh. Saya curiga ini masih hidup. Oke, nice. Jangan-jangan ini juga. Oh kan? Kok dia ke sini larinya, Pak?
Oh, ini juga masih hidup. Kok dia nggak ngedrop ya? Oke, kita ke sini. Probably should let Kidman know what's going on. Kidman, can you hear me? Loud and clear. What have you got for me? The good news is that I located O'Neill, and he was able to get me on the trail to find Lily. That's great. The bad news is that Union is literally falling apart around me, and it's mostly populated by corpses and monsters. Oh, and that psycho I told you about, the one with the powers he shouldn't have, he's got Lily. I'm getting ready to head into the Marrow, which you neglected to tell me about, to get to him. I'm sorry we didn't have time for a briefing before sending you in, but we didn't think it would be this bad. It's just as bad as Beacon in here. No, it's worse. My daughter wasn't stuck in Beacon. Okay, calm down. Maybe I can help you out. Can you give me any information on this person? Male, about 5'10", black hair. He fancies himself as some sort of artist. That's not much to go on. Tell me something I don't know. I'm on my way to City Hall. I'll call you later. Oke, dia ngasih informasi mengenai orang yang nyulik Lily itu. Oh. Dan Lily dan katanya Kidman itu nggak tahu itu orang itu siapa. Oke. Oh. Ini ada apa? Oh, sudah saya ambil semua. Oke, sudah saya ambil semua, sob. Kita sudah bisa masuk sini. Oke, sob. Sepertinya untuk The Evil Within part keempat ini ya, sob ya. Keempat atau kelima ya? Kelima sepertinya. Saya sudahi dulu sampai di sini. Karena durasinya sudah terlalu panjang ini sepertinya. Jadi buat teman-teman yang sudah stay sama saya, makasih udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subsnya untuk teman-teman, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Makasih ya sob udah sama saya. Akhir kata, happy gaming and see you sob. Besok kita lanjut lagi sob, oke? Jangan lupa ya, tonton terus, oke? See you.